Yes, nongere nkwifurize kugira ibihe byiza, kugubwa neza ubwo muri amahoro cyane igitondo cyiza, intangiriro nziza z'umunsi kuri wowe aho ugiye uherereye mu bice by'isi yo bigiye bitandukanye. Ubwo nabateye mwese hope ko muri amahoro kandi mukomeje kugubwa neza cyane. Hanyuma rero uko mubizi hano mu rugo rw'amakuru y'imikino yo ku mugabane w'Iburayi gusa ni byinshi biri kuzamuka, by'umwihariko amasaha nk'aya ngaya binajyana of course n'amakuru tuba twasubikiyeho mu masaha y'umugoroba. Rero aba ari kugenda azamuka by'aka kanya bigaruka ku ma updates abajyana n'izi transfer zikomeje kugenda zikorwa kuko idirishya riracyafunguye cyane, iminsi iracyahari. Bikajyana n'ama equipe imikino harimo ya pre-season. Ikipe ya Arsenal yatsindwaga n'ikipe ya Tottenham Hotspur, ariko no mukino wasize byinshi turi buze kuza kuba tugarukamo. Hanyuma bikajyana of course na Manchester United gikomejwe kuvugwaho byinshi, update iremereye kuri Rasmus Hojlund. Bikajyana n'abakinnyi bari buze kuza kuba basohoka. Liverpool Isaac bigeze nyuma yaho yavire mu Bwongereza yerekeje muri Espagne mu ikipe ya Real Sociedad. Ubungu bakaba bari gukorera imyitozo ku bibuga byaho, yewe n'izindi nyinshi ziba ziri kugenda zizamuka. Ibyo byose nibyo tugiye kuba tunyuramo muri aya masaha. Ngo ngushimire wa subscribinze wowe tubana umunsi ku wundi, wowe tugenda tugaruka kuri byinshi bigiye bitandukanye. Uri umuntu w'umugabo cyane. Hanyuma ubwo nawe utarasubscribinga ku byo tuba tugiye kugaruka kugira ngo bitazajya bigucika, fyondaho tugiye tugendana. Munyemere rero mitemera kuri izi deal ebyiri. Fabrizio Romano yongera guhereza update kuri abavandimwe babiri bashaka kuba bakekiza mu ikipe ya Chelsea, akaba ari Xavi Simons ndetse na Alejandro Garnacho. Chelsea iracyari ku isoko ryo gushaka umukinnyi ubuze kuza kuba kinira mu mpande, abo bita aba wide man cyangwa se umuwinga ari kusabira mu mpande cyane. Ibyo bigakurikira bakinyi batatu batari ahari mu ikipe ya Chelsea bifashishwa kuri iyo myanya. Ku ruhembe harimo Noni Madueke baherutse kugurisha mu ikipe ya Arsenal, Jordan Sancho asubiraga mu ikipe ya Manchester United ndetse na Mikhailo Mudryk wabaye suspended. Abo rero batatu biravuga ko Chelsea nyuma yisinyishije Jamie Gittens, William Estevan nabo byiteze ko ari buze kuza kuba joining ikipe vuba cyane bitanatinze. Ati baracyashyize imbaraga mu gushaka umusore uri buze kuza kuba bafasha mu mpande, ariko bikanajyana n'undi mukinnyi wakinjira aca hagati mu kibuga satira kuri nimero 10 ariko anabafasha ku mpande. Uwo nguwo akaba ari Alejandro Garnacho ndetse n'umuvandimwe Xavi Simons. By'aka kanya nkuko twari twabikobojeho kare, Chelsea priority yagize deal ya Xavi Simons kugira ngo ihite isozwa bive mu nzira byihute nyuma y'ibya Jorel hato birangiye, hanyuma bahita bakurikizaho ibya Alejandro Garnacho nawe wamaze kugaragaza ko ashaka kuba yakerekeza muri ikipe ya Chelsea The Blues. Hanyuma kugira ngo iyi Chelsea imite nyiviramo rimwe kuri uyu musore Jorel Hato, ibiganiro bigeze kuri n'ikipe ya Chelsea ari buze kuza kuba joininga agasore kagahanga twajya tugagarukwa cyane kari mu ikipe ya Ajax. Uyu musore ni umudefenseur ukina muri Ajax, ariko ashobora kuza akaba umukinnyi ushobora gukoreshwa by'umwihariko ku ruhande rw'umuso yugarira kwa Marc Cucurella. Twibukenye ko Marc Cucurella nta musimbura yari afite waka kanya utanga icyizere, bikajyana n'uyu musore Jorel Hato bishingiye kuri performance igize muri season tuvuyemo. Birashoboka cyane atumwanya guriwe wibanze no ku ruhande rw'umuso yugarira kuri nimero 3. Ibyo byose bikagarukwaho n'umugabo wamutoje witwa Francesco Farioli, umungu bari gutoza ikipe ya Porto ariko yigeze kumutoza mu ikipe ya Ajax akiri muto. Uyu mugabo rero yamugarutseho by'umwihariko igihe ari umutoza avuga ukuntu ari umusore w'umuhanga, ariko ne wamuhinduriye umwanya by'umwihariko anamubona mu bwo bushobozi bwo ko yamukura muri Ajax cyangwa se mu mutima defense akamujyana ku ruhande rw'ubumoso yugarira. Ibyo byose bishingiraho by'umwihariko ku bwiza ngo yarababonye kuri uyu musore, ariko ashingiye ku ndeshyo yari afite uburebure bwe, aravuga ati rero wowe uri umudefenseur upima 1.80 ataho ngaho ntago ari taye nziza ku mudefenseur kuba wagundagurana n'abataka, kandi bikajyana no kubwo ari umusore wari ufite pace na speed. Bikaba byiza ku kintu cyari cyerekeranye na one on one kuba yarebana n'umukinnyi wa adversaire amaso ku maso ari umwe kuri umwe, ati ni mwiza biragoye ko apfa kumucika. Ibyo byose uyu mugabo abishingiraho Farioli atamufata, aramubwira ati wowe ndagufasha nshingiye ku bwiza wifitemo nanjye ngira ibyo ngutyazaho, ariko ube wamfasha by'umwihariko ku cyerekeranye no kuba twahindura umwanya wawe nkagushyira ku ruhande rw'ubumoso ugarira. Ibyo binabiganiriza ababyeyi be bibi kibazo ndetse n'abari bamuhagarariye
ntibabyumvaga neza ko uyu musore we ku giti cye yashakaga kuba yaguma kuri uriya mwanya wo kuba yaba umudefanseri ukina hariya mu mutima wa defense, ariko uyu mugabo nyine yagerageje kubakonvenka ashingiye ngo ku bwiza bwe, ukuntu ari umusore uzi gusoma umukino, akavuga ati ku ruhande rw'ibumoso by'umwihariko ku bwiza bwe mu kudefanda, ariko azi no kuzamuka kuko afite pace na tayi bimwemerera, ati yava mu gikomeye. Nguwo rero Jorel Hato ikipe ya Chelsea isinyishije uyu musore ngo biri buze kuza kumufata igihe by'umwihariko ku cyerekeranye no kubanza kwakira nyine yuko umuntu utwa Marc Cucurella ntabwo ari umuntu agiye kuza ahita yicaza, ariko ngo gake gake aragenda asunika cyane. Ibyo bikajyana n'imikino amaze kuba ari myinshi, ni Champions League, Premier League, Carabao, FA Cup. Birashoboka cyane twabona nk'iminota 15 abanzamo mu kuruhura Cucurella, cyangwa se nk'indi nka 25 agenda musimbura kwa kundi bagenda baherekanya iminota. Rero ku mwaka wa mbere abenshi mu bakunzi ba Chelsea barabiruza bavuga ati ntabwo byaba ari bibi. Hanyuma kugira ngo mite mvira muri uyu mujyi w'i Londres ho gatoya, eka nkomoze no ku ikipe ya Arsenal, hanyuma dite tujya mu zindi diri ziri kugenda zizamuka cyane. Ariko Arsenal birajyana na resulta yavaga ku mukino batsindwaga mu ikipe ya Tottenham Hotspur. Uyu mukino ngo Arsenal yatsinzwe, ariko hari byinshi byadusigiye twasigaranye by'umwihariko bijyana n'ibyo twabonye muri uyu mukino, cyane bikajyana n'amakipe yombi yabanje kutwereka ikintu kiremereye cy'uko ari meza by'umwihariko ku bijyanye n'imipira y'imiterekano, ariko iva mu makorner. Arsenal aba n'ikipe ya Tottenham Hotspur. Aya makipe uko ari abiri by'umwihariko nibande cyane kuri Arsenal, ibi bintu ibifashe bikomeze kubifashwamo na Nicolas Jover, umutoza uwafasha mu mipira y'imiterekano cyane amakorner. Uyu mugabo biri kuvuga ko amazi iminsi nawe ari gushakisha uburyo bwinshi cyane ku byerekeranye kuri Arsenal yabyaza umusaruro amakorner, ariko nawe byagera mu kuyarinda, kuziba kwirinda ibyo bitero byava ku makorner yabatewe n'amakipe adversary, bakagerageza kubyitwaramo neza cyane. Rero ni game nayo twagiye tubona by'umwihariko ku ruhande rwa Nicolas Javen ndetse n'ikipe ya Arsenal, tubona ubundi buryo bushya butandukanye n'ubwo twagiye tubona muri iyi season itambutse, aho uyu mugabo bivuga ko tubone Arsenal nanone mu bundi buryo bushya ku cyerekeranye n'imiterere, guzamuramo corner bashaka gutera mu izamu rya adversary, cyangwa se mu gihe bo bari kuzidefanda. Ni ikintu twabonye muri game bakinaga n'ikipe ya Tottenham Hotspur. Hanyuma ikindi kintu kiremereye ni uguhindagurika by'umwihariko mu buryo Arsenal yakinaga dushingiye kuri imikino amaze gukina muri pre-season. Ibyo bikajyana nuko Arsenal muri season tuvuyemo yari inyuma ho gato ya Liverpool ibitego 17 ku bitego Liverpool yari yatsinze, ariko ibyo binajyana na gap y'amanota 10. Ati rero kuri ibyo byose Arsenal hari ukuntu iri kugenda by'umwihariko ishyira imbaraga ku gutyaza bya bintu byatumye umubare w'ibitego uba mu kinyuma ya Liverpool, ariko bikanajyana nuko ayo manota batakaje byana no kwirinda ibitego byinshi cyane, bikajyana n'ibyo uyu mugabo Mikel Arteta ari gukora muri iyi pre-season arimo, aho tumubonye mu mikino amaze gukina mu mujyi wa Singapore ndetse no wa Hong Kong. Dutangiye kubona Arsenal isa nkaho hari ibyo yatangiye guhindagura cyane, bikajyana nuko muri iyi season tuvuyemo ikipe ya Arsenal byayigoraga cyane mu kubomora urukuta igihe amakipe yabaga yayidefanza yakoze icyo bita low block. Aba defense abamedete n'abataka basa nkabagiye bagasubira inyuma bakegerana, ikipe ya Arsenal kenshi yaburaga ibisubizo. Ariko muri uyu mukino by'umwihariko bakinaga mu ikipe ya Tottenham Hotspur, binajyana of course n'indi mikino ari kugenda kina muri pre-season. Aba basore b'ikipe ya Mikel Arteta bageragezaga kwihutisha umupira mu busatirizi bwabo babinyujije mu basore basatiraga, kuko bagenda bahinduranya iminota, bagenda bayihererekanya. Ariko ni ikintu cyahuriweho na game zose by'umwihariko kuri game ya Tottenham Hotspur tugerageza kubibona cyane ko bari kwihutisha imipira mu busatirizi, muri make birinda ko batinda mu kugahererekanya bagashiduka equipe adversaire yamaze gukora iyo block. Abantu nk'aba Bukayo Saka bari gufata umupira bihuta, Martin Odegaard ahita usunika byihuse, bitandukanye nuko muri season twabi bonaga. Urundi rugero rworoshye ruhita rukumvisha ibi bintu vuba ni ku muzamu David Raya, dusanzwe tuzi ko akenshi yageragezaga kubaka umukino wa Arsenal ari we uhereyeho, akaherekanya na Saliba cyangwa Magalhaes cyangwa Kiwior, bijyana n'abaga bari wenda bari mukina imbere ho gatoya, akaba pasa udupira duto, imipira migufi. Ariko muri this game tubonye ubwo bakinaga n'ikipe ya AC Milan ndetse n'ubwo bakinaga n'ikipe ya Newcastle United, bikajyana n'umukino watsindwagamo n'ikipe ya Tottenham Hotspur, uyu mugabo yagaragaye ariko hereza imipira miremire y'ama long balls.
aho kuri average byajyaga kungana, ubundi kuri Arsenal bubakiraga inyuma cyane, ariko ubaka kanya imipira yateye miremire niyo yagiye apasa migufi n'abadefanseri yapezanyaga ku munzane. Icyo ngicyo kitwereka ko Arsenal ku cyerekeranye no kwihutisha umupira bari kubishyiramo imbaraga cyane Mikel Arteta, kuko ari gushaka kwirinda icyo kintu cy'uko ahereza umwanya adversaire ko kuba yasubira inyuma agakora ya low block rwari kutarumugora kurutobora. Ibyo rero still bikajyana n'ibindi bintu twakomeje kugenda tubona by'uko Arsenal iri kugerageza gushota cyane kuko bakina nk'ikipe ya Mirase, ikipe ya Arsenal yashose amashoti 23. Ayo ngayo ni nayo bashose ubwo bakinaga n'ikipe ya Newcastle United. Bari gukina n'ikipe ya Tottenham Hotspur bateye amashoti 16 yose yaganaga by'umwihariko mu mazamu y'abadversaire. Icyo ngicyo kikazamura imibare ya Arsenal by'umwihariko kubyerekeranye n'amashoti bari kohereza mu rubuga rwa adversaire, ariko cyane mu izamu rya adversaire. Ibyo byose bikajyanwa n'icyo Mikel Arteta yabajijwe n'abanyamakuru by'umwihariko ku kintu kijyanye n'icyo ibi bintu ari gukora ku basore be, kuko bari kwihutisha umukino bagashaka uburyo bahita bagenda mu rubuga rwa adversaire atari hagarara neza, atari regroupa, bikajyana nuko n'abasore bari gushota amashoti menshi cyane. Uyu mugabo mu kubivuga aravuze ati I am very pleased with what I've seen in the most of the things we have done but we miss something in certain moments. Ati nejejwe na byinshi twagiye dukora, avuga kuri imyaka itambutse atari ko hari byinshi cyane tubibura. Aravuga ati that preciseness, that moment that unlocks the result, the moment to turn the result our way. Ati kwa gukora ikintu kikajya mu buryo bwacu, hahandi tugenda dufungura yakoresheje to unlock the results, gusa nkaho ari bo babanza kubona result mbere ya adversaire. Muri make no gufungura iryo zamu rya adversaire imbere yuko rifungura, bikajyana no gushaka uburyo iyo result cyangwa se ibiri mu mukino bijya ku ruhande rwa Arsenal, bitaninga on the Arsenal way, cyangwa se ku basore ba Mikel Arteta. Muri make result ikajya ku ruhande rwabo. Ibyo ngibyo rero birajyana n'ibi bintu byose dukomoje byo ku Arsenal iri kwihutisha no mukino bitandukanye n'ibyo twabonye cyangwa se tubonye muri imyaka itambutse. Ikindi kintu twabonye muri game, ubwo ndagerageza mbyihutamo kugira ngo tukomeze n'izindi nkuru ziri kuzamuka, ni uruhande twongeye kubona twabonye mu minsi yatambutse rw'iburyo rwakoragaho Ben White, Martin Odegaard ndetse na Bukayo Saka. Abantu twongeye kubabona bafatanya uko ari batatu, ko ni zimwe mu mpanda abakunzi Arsenal bagiye babona mu minsi igiye itambutse cyane. Rero bikajyana nuko umusore witwa Ben White na Bukayo Saka bari basanzwe bamenyeranye ku bintu by'ama overlap, kwa kuno umudefenseur aca mu mugongo w'umuwinga agahita amusunikira agapira mu gihe ubwugarizi bwa adversaire butaragara neza cyane, n'ibintu twagiye tubona cyane. Ibyo bikajyana n'ubutumwa buremereye bw'uko umuntu witwa Julian Timber uyu Muholandi iminota ishobora kuba mike, kuko ibi byose biri kujyana n'uyu mwataka wasinyishijwe Victor Gyökeres. Bikajyana nuko uyu muvandimwe Ben White ni umwe mu bagabo bafite cross nziza, kuko akenshi azamura umupira amaze kureba ahantu agiye kuwohereza. Rero kuri ayo ma overlap, kuri uko guca mu migongo y'abawinga by'umwihariko kuri Bukayo Saka akamusunikira ku gapira akaba yahinduramo cross ashaka Gyökeres, byabafasha mu kubona cya kintu Mikel Arteta yakomojeho cyo ku unlocking results, kubona result kandi mu buryo bwa kare bakabitanga adversaire. Bikajyana n'ikindi kintu cy'uko iyo umukinnyi yakoze overlap nziza akenshi bikura umudefenseur ko kumukurikira kugira ngo ahite afunga zone. Ibyo rero bishaka gusiga Bukayo Saka muri amoso ye afungutse cyangwa se afunguye, akaba nawe yazamura cross asakisha umwataka Victor Gyökeres. Icyo rero ni ikintu kiremereye cyane abasore ba Mikel Arteta bari gukoraho. Yewe na Gyökeres wakinaga iminota ya mbere mu mwambaro w'ikipe ya Arsenal, uyu munyaswede imyaka 27 cyane umwe mu bagabo bitezweho ibiremereye cyane ku ikipe ya Arsenal, bijyana n'ibitego binajyana of course n'ibikombe. Rero bakavuga ati ni upgrade, ni nyongera kuri Kai Havertz cyane, kuko no mu bwiza bwabo harimo itandukaniro, umwe afite icyo afite kiza kuruta icyundi. Rero kuri Gyökeres yagaragaye nawe mu gice cya kabiri ka iminota ntiyari myinshi cyane, ariko by'umwihariko kuri Arteta yabigarutse agaruka kuri Gyökeres, aravuga ati I am really happy to have them here. Akomoza kuri Victor Gyökeres na Christian Mosquera bari bakinnye imikino yabo ya mbere, ati nejejwe cyane no kuba bafite ahangaha. I think they are going to add a lot of value. You see straight away the energy and the quality they are going to bring. Ati ndakeka hari icyo bazatwongereraho cyiza cyane mu ikipe ya Arsenal. Ati ni ibintu
bihita binagaragarira amaso ya buri umwe wese ati kuko urabona ko bafite izo mbaraga kandi bafite n'ubwo bwiza bagiye kutwongerera muri ikipe yacu. Arakomeza aravuga ati it was a short time but at least that one is over now and when they play against Villarreal I am sure it will be different. Ati mwabonye iminota mike cyane atari ibyo byamaze no kurangira, atari icyo nabiza nuko nyine kuri match Arsenal ifite na Villarreal niri bukurikire bazakina ku itariki 6 z'ukwezi kwa 8. Ati bizaba byahindutse cyane atabakunze Arsenal mu bitege rero. Akomeza kuri Mosquera ndetse na Victor Gyökeres wakinaga iminota yabo ya mbere bari mu mwambaro w'ikipe ya Arsenal. Ubwo ni game muzabareba bararikire, ubwo ni ku itariki 6 z'ukwezi kwa 8 dore ko Arsenal izahita inakurikiza game ya Atletico Bilbao ari nayo bazasoreza pre-season bahita bajya gutangira Premier League. Ikindi kintu twabonye muri game ni Spurs abasore bayo ku mpande batanga akazi pepe nyuma basinyishirize Mohamed Kudus ndetse n'umusore witwa Wilson Odobert bana batanze akazi kwa defenseur w'ikipe ya Arsenal cyane nibyo nibanzo by'umwihariko twabonye muri uyu mukino ikipe ya Arsenal yakinagamo n'ikipe ya Tottenham Hotspur ariko yawutsindwa. Hope ko mugerageje gusobanukirwa cyane abakunzi ba The Gunners. Victor Gyökeres season atsinda ibitego bingahe? Comment section tuganire. Hanyuma i Manchester kubyerekeranye na Jadon Sancho, uyu musore noneho kera kabaye yemeye kugabanya ibijyanye n'imishahara ye kugira ngo ikipe ya Juventus ibibe byayorohera kuko yamusinyisha imukura mu kipe ya Manchester United. Ni Ben Jacobs utubwira ko umushahara w'uyu musore w'umwongereza ukinaca ku mpande wari umwe mu mpamvu zari ziri kubera imbogamizi transfer ye kuba yakunda imukura mu kipe ya Manchester United imusohora muri ikipe imwekiza mu kipe ya mushakaga kurembe harimo ikipe ya Juventus. Ati rero amakuru kuzamuka nuko ngo uyu mwongereza kera kabaye noneho yemeye kuba yagabanya umushahara we bikaba byasunika transfer ye muri aya makipe akomeje kugenda amuvugamo. Hanyuma indi nkuru iremereye cyane iranyuza mu kipe ya FC Barcelona. Abakunzi ba La Blaugrana mwamuhari ko mutagaragara cyane Barcelona. Update irimo rero irajyana n'ukuntu iyi kipe twagiye tubigarukaho cyane ikomeje kugorwa no kuba yakandikisha abakinnyi yasinyishaga barimo Marcus Rashford ndetse na Juan Garcia nawe yitwaraga neza inatsinda ibitego byinshi umuba cyane itsinda ikipe ya Seoul ya FC Seoul inakinamo umuvandimwe Jesse Lingard basa nayitwaraga neza cyane Lamine Yamal atsinda ibitego 2. Ariko iyo si yo nkuru icyo nari nibanzo cyane nuko nikomeje kugorwa cyane no kwandikisha Marcus Rashford na Juan Garcia bombi banakinnye game ariko twibukanye ko mu bitabo bya La Liga biracyagoye ko Barcelona yabandikisha. Ariko inkuru kuzamuka nuko kuri Barca rero nkuko tubizere yarategetswe gukurikiza itegeko rya 1/1 FIFA Financial Fair Play Rule. Ikaba ari itegeko rigutegeka kugira ngo winjize umukinnyi bigusaba kugusohora undi kugira ngo bijyane na cyo kintu cyo kuvuga tugomba gushora ibijyanye n'ibyo winjije. Rero kuri Barcelona yari ikikomeje kugorwa cyane. rero Mundo Deportivo iratubwira ko ikipe ya Barcelona kera kabaye bishobora kurangira iri tegeko rya rimwe kuri rimwe irirenze ahubwo none ikabona ubundi buryo yakandikisha abavandimwe babiri bikajyana nuko hari series zimaze gukora muri iminsi itambutse aho imaze kugurisha barimo Pablo Torre, Pau Victor, Ansu Fati, Clément Lenglet bombi imaze gukuramo miliyoni 22 z'amayero. Bikajyana nuko ikipe ya FC Barcelona mu minsi itambutse yasinyaga amasezerano y'ubufatanye n'igihugu cy'abaturanyi mu burengerazuba bw'u Rwanda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho bazabahereza miliyoni 10 z'amayero nazo bazongera kuri za 22. Ibyo byose bikajyana nuko Ter Stegen yavunitse amezi ashobora kumara hanze amezi agera kuri 3-8 gutyo, atari ibyo ari kuzahembwa ku mushahara we bashana byo kubyongera kuri ayo ngayo, and then ikipe ya Barcelona ikabona ubuhumekero igahita yandikisha abavandimwe Marcus Rashford na Juan Garcia itagize undi mukinnyi yongera kurekura. Aha rero ni update yari muri ikipe ya FC Barcelona ubwo nakari kazamutse cyane. Hanyuma muri Manchester City Tiki Begiristain uyu mupapa kera kabaye kabisa nyuma yaho yarabitubwiye mbere ho gatoya mu kwezi kwa 8 kumwaka ushize nibwo yari yabitangaje avuga ko azatandukana n'ikipe ya Manchester City inashyira imbaraga mu gushaka
uzaza kumusimbura bahita bajya kuzana Hugo Viana wari sporting director mu ikipe ya Sporting. Byanashoboka cyane ko ari kuzana Ruben Amorim, ariko Manchester United irabimenyera byihutisha. Niyo mpamvu ira Manchester United yamuzanye mid season ko byarashoboka ko uyu muvandimwe ari kuzajya gusimbura Pep Guardiola mu ikipe ya Manchester City. Rero Bergstein niwe ngiye kugarukaho cyane nyuma y'imyaka 13 ayoboye uyu mushinga wa Manchester City, ayifasha mu gushakira impano, mu gusinyisha abakinnyi bagiye batandukanye, dore ko na Pep Guardiola umwe mu bagabo babigize muri ari kugira ngaze uyu mupapa w'imyaka 30 rero byaje kuba biba official, yamaze gutandukana n'ikipe ya Manchester City. Yayijemo 2012 mu myaka 13 yarahamaze, ifashije gutwara ibikombe 21 birimo Premier League 7, hakiyongeraho Champions League ya mbere imwe rukumbi Manchester City ifite, yewe na FA Cup ebyiri. Rero uyu mugabo nawe azibukwa cyane muri ikipe ya Manchester City. Rero kuri Bergstein uyu mugabo ubwo Manchester City izaba ikina n'ikipe ya Manchester United, azaba ari derby y'amakipe ya Manchester ku itariki 14 z'ukwezi kwa 9, nibwo uyu munsi bazamusezerera ku mugaragaro nk'umushyitsi w'imena, bamwakire bamukomera amashyi cyane 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 cyane. Rero uyu mugabo nawe akabaje kuba atandukana n'ikipe ya Manchester City. Tsiki wagiye akora byinshi muri umupira w'amaguru ko mbere yo kuza muri Manchester City hagati ya 2003 na 2010 numwe mu bagabo bafashije Barcelona kuyigira ikiri cy'ubungubu cyane. Ni nawe muntu wafashe ijambo wanabigizemo influence remereye cyane mu guhereza akazi Pep Guardiola, mugira umutozo ubungubu ari we, nabwo yazaga kumuranga muri 2015 na 16 gutyo agatangaho muri Manchester City. Rero umugana byaje kuba birangira officially akaba yaje kuba atandukanye n'ikipe ya Manchester City. Hanyuma muri Manchester United Rasmus Hojlund uyu mugabo yongeye kubigaruka aravuga ati njyewe niteguye kuguma hanga i Manchester nkahanganira umwanya wanje cyane. Mu magambo y'Icyongereza avuze ati I am really ready to stay and fight, niteguye kuguma hanga nkanabuhanganira. Ibi birakurikira imikino ikomeje kugenda ibera muri Leta Zunze za Amerika ya Premier League Summer Series, w'ikipe ya Manchester United yahuraga na Bournemouth kayitsinda ibitego 4-1. hanyuma muri ibyo bitego Rasmus yatsindagamo igitego cyiza cy'umutwe cyane. Rero mu kubigarukaho umutoza Ruben Amorim nyuma y'umukino yabigarutseho cyane, aravuga ati umusore ni sawa cyane, nkeneye umwataka ugerageza gukinisha bagenzi bati. Rero no kuba yatangiye gutinda ibitego ati ni sawa cyane, biragenda bimuzamura icyizere, bikanajyana no ko bikomeje kugorana kubona umuguzi wa Rasmus Hojlund. Rero nawe yaje kuza kuba abibazwaho by'umwihariko ikiganiro kirekire Rasmus yagiranaga n'ikinyamakuru Sky Sports, atangira avuga ati nothing so far, I think the most important thing for me is just to keep working hard and stay focused and then obviously we will see what happens. Ati byaka kanya nta cyari cyaba kubyerekeranye naho agomba kwerekeza n'ahazaza he. Aravuga ati ikindaje inshinga kandi nkwiye gushyiramo imbaraga no gukomeza gukora cyane, nkakomeza nkashyira umutima ku kazi, hanyuma tugategereza kuzareba ibizavamo. Arakomeza aravuga ati ku giti cyanjye umupango cyangwa se intego mfite zirasobanutse, nizo kuguma hangaha muri Manchester United nkaba nahanganira umwanya wanjye ntitaye ku kizaba. Rero uyu muvandimwe nawe kucyerekeranye no kuba yaguma muri kipe ya Manchester United, abakunzi ba Manchester United nubwo batabikozwe benshi, ariko we ku giti cyaravuga ati ndahanganira cyane, ati kuko competition ndayizi yabarimo abakinnyi benshi bamaze no kwinjira muri Manchester United, ubwo bikomozaga garuka kuri kunyana mbwemo, avuga ati kubona abakinnyi beza nk'abangaba bazamfasha kwityaza nanjye nzamura urwego, ati rero iyi competition ni sawa, ati rero kuri njyewe niteguye guhangana cyane 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 nkareba ko nafasha ikipe yanjye ya Manchester United. Hanyuma kuri Manchester City yo ikipe kujya mu gihe Manchester muviremo rimwe nayo iri kurwana n'ukuntu abakinnyi bayo benshi bagiye batandukanye ngiye kubibatanga nk'inizanyo. Here kuri agasore kitwa Jamal Simpson Puse biri buze kuza kuba birangira agiye kwerekeza mu ikipe ya Celtic, tutaramenye se ni mu buryo buri permanent cyangwa nk'inizanyo, ariko birashoboka cyane mu defense y'imyaka 19 ashobora kujya muri ikipe nk'inizanyo. Hanyuma muri Manchester City siwe wenyine n'uyu mu defenseri Victor Reis nawe birashoboka cyane ashobora kuza kuba n'abashakirwa ikipe ari buze kuza kuba atizwamo muri Manchester City, bikajyana na Claudio Echevera kagasari kasinyishwa kava muri River Plate, ngo Pep Guardiola byite bategereje ko ari wundi buze kuba gafata umwanzuro, nyuma yo bakaguze bakabona umusimbura mwiza Kevin De Bruyne, ariko competition itoroshye muri Manchester City basinyisha abakinnyi benshi baremere kandi b'abasiniya. Birashoboka cyane dushobora kuba kabona gatandukana n'ikipe ya Man City ariko kigenda nk'inizanyo, hanyuma season ikurikira akazagarurwa. Hanyuma kuri Yohan Wissa umukongomani kana humoje ngaruka ko yamaze kubasubira mu myitozo y'ikipe ya Brentford, yaje kongera gutungurana
ubwo yageraga ku aho ikipe ya Brentford yakoreraga imyitozo, hanyuma ageze ku kibuga cyabo cy'imyitozo uyu mugabo nkuko byari byitezwe ko ari bwitezanya na bagenzi be, ariko ngo yanjije kubyanga aho gaterana amagambo n'ubuyobozi bw'ikipe ya Brentford, hanyuma biza no kurangira uyu mugabo afashe imodoka ye ndetse n'uwari umuhagarariye umu agent we bahita basohoka. Ngo bamaze kubabwira Brentford ko bashaka kugenda, bari gusunika cyane, bari gushaka uburyo batandukana n'iyi kipe, bikajyana nuko uyu muvandimwe Yohan Wissa, kipe ya Newcastle United iri gushyira imbaraga mu kumusinyisha, nawe aravuga ati ni yabari upgrade mumfashe nsohoke, bikanajyana no kiri kumuhemba amafaranga menshi. Newcastle United bishoboka cyane bivuze ko kubitandukana na Alexander Isaac na Callum Wilson wagendaga. Hanyuma kuri aka gasore Maguire mu ikipe ya Chelsea, nyuma yaho imikino ishobora kuzaba nyene, ndavuga ku minota yo gukina, umusore w'umwataka cyane, nyuma yaho binjijemo Liam Delap na Joao Pedro, Nicholas Jackson acyahari ntarajya. Rero Romana aratubwira ko uyu musore bishoboka cyane ikipe ya Chelsea ishobora kumutanga nk'inizanyo, dore ko ikipe ya Sunderland ariyo iri mu biganiro cyane mu kureba ko yakonveka Chelsea akaba ari we babahereza cyane. Akaba ari update nayo yari izamutse mu ikipe ya Chelsea muri aya masaha. Hanyuma indi nkuru iri kugenda izamuka cyane irangira mu ikipe ya Aston Villa, ibingibi binajyana na transfer ya Ole Watkins mu kuba yasohoka muri ikipe yagize muri Manchester United. Abakunzi ba The Red Devils bumvireho, ikipe ya Aston Villa amaze kubigera mu ikipe ya Porto, irakomanga kuri uyu muvandimwe Samu Omorodion, uyu musore wasinyiraga ikipe mu buryo buri permanent, ubwo ikipe ya Porto yamusinyishaga mu buryo imufite uburenganzira 100%. Rero ku ikipe ya Porto nk'uko ikinyamakuru Daily Mail ndetse na Correo de Manya zibitubwira, ati uyu musore imyaka 19 nyuma yagize season nziza mu ikipe ya Porto, byatumye amakipe aremereye ku mugabane buratangira kumutekerezaho, bikajyana of course n'ikipe ya Aston Villa ikomeje gushaka umukinnyi uze kuza kubafasha, binajyana nuko Ole Watkins ashobora kuba yasohoka. Ariko uyu musore muri masezerano afitanye n'ikipe ya Porto harimo ikintu cya release clause ya miliyoni 86 z'amapaundi, iyo zigeze mu mayero zitaziba 100 zifunze. Bikajyana nuko na Porto imubona mu musore muto imyaka 19 nta gitutu bafite cyo kuba bamugurisha ko baracyamufite, baracyafitanye n'amasezerano y'igihe kirekire. Atarika amakuru agenda agera mu Bwongereza nuko ikipe ya Porto bazanye kuri miliyoni 55 z'amapaundi, birashoka ngo batangira kuganira aho ngaho. Rero kuri Aston Villa iri gushakira by'umwariko umwataka uremereye cyane n'abandi bakinnyi bagiye bakomeye ku myanya itandukanye kuba bafasha Unai Emery mu kureba ko ikipe bakongera kuyigarura mu marushanwa ya UEFA Champions League. Bikajyana nuko nyine Ole Watkins azaza he hasa nkaho ari mu kirere cyane, batabizi nimba bari bumugumane muri season cyangwa ari butandukane nabo, akaba yajya amakipe arimo Manchester United ziri kumushaka. Rero Villa iri kugerageza gusunika cyane muri ikipe ya Porto, ariko yashyizeho igiciro kiri hejuru cyane kuri uyu muvandimwe. Hanyuma kuri Robert Lewandowski, uyu muvandimwe mzehe mu ikipe ya FC Barcelona nitwaraga neza ko atsindaga ibitego 7 ikipe ya FC Seoul, kanatsindamo igitego. Uyu munya Pologne imyaka 36 ugifite kontra ariko izarangira mu mwaka utaha w'imikino muri ikipe ya FC Barcelona. Biraba ko bishoboka cyane uyu mugabo ashobora kuba yagirana ibiganiro na FC Barcelona bakongera akamwongera undi mwaka ntibasaza. Ikinyamakuru Sport yatubwira ko uyu muveterano aciye amakipe arimo Bayern, arimo ikipe ya Borussia Dortmund. Ubungu bakaba ari umwe bari gufasha Hans Flick muri systeme ye y'imikinire, bikanajyana nuko ari umukinnyi w'ingenzi cyane. Uyu mugabo nyuma hari amakipe aje komango yo muri Saudi Arabia, ati bamaze kuba bahakana babiciye ku agent we Pini Zahavi, bivuga ko cyane ko we aracyakeneye kuba yakomeza gukina ku mugabane w'i Burayi. Ibyo bikubakirwa kuri ise zivuyemo yatsindagamo ibitego 42 ku myaka 36. Uyu mugabo agafasha Barcelona gutwara La Liga, Copa del Rey ndetse na Super Copa de España. Rero mu ataka ikipe ya FC Barcelona biravuga ko nyuma yagejeje muri semifinals za Champions League, ati yakongera kunyoterwa no kureba ko yayifasha by'umwaka kuba yagera kuri iki gikombe cya Champions League, dore ko ari cyo ataratwara muri ikipe FC Barcelona. Rero kuri yo biravugwa ko cyane mu hagati y'ikipe FC Barcelona ndetse na Pini Zahavi, agent wa Robert Lewandowski, bishoboka cyane uyu mugabo yari focus cyane muri iyi campaign isonze tugiye kuba twinjamo kuba yakorera Barcelona ibikwiye, ariko bikajyana nahazaza he. Hanyuma ikipe ya Internazionale de Milano yo mu Butaliyani, ikipe yamaze kuba ihabwa Christopher Nkunku ikipe ya Chelsea, ariko iramwanga kuko yamaze kubishyira mu maso cyane kuri Ademola Lookman ikipe ya Atalanta. Gazeta dello Sport yatubwira ko
Ikipe ya Inter yamaze kubitanga offer ya miliyoni 45 z'amapaundi mu ikipe ya Atalanta mu kureba ko basinyishije umunyanigeria w'umwongereza Ademola Lookman, ariko kuri ikipe ya Atalanta yengo bivugwa ko ishaka miliyoni 50 z'amayero kugira ngo irebe ko yasinyisha. Bikajyana nuko ikipe ya Inter yari yahawe amahirwe ko yasinyisha Christopher Nkunku, binajyana n'aba representative bari bamuha ikipe ya Inter bavuga ati nimba mubona Ademola Lookman bari kubahenda ko bari kwaka miliyoni 50 z'amayero hano muri Chelsea Christopher Nkunku kuri 40 birashoboka cyane, ariko bikavuga ko CEO w'ikipe ya Inter witwa Giuseppe Moarota yamaze kuba bahakanira avuga ati twebwe amaso twashyize kuri Ademola Lookman, akaba ari ikipe ya Inter iri gushaka cyane. Hanyuma si wabonye bari kurwana n'ikipe ya Al Qadisha iri gushaka kumusinyisha muri Saudi Arabia, ariko nyuma basinyishije Matteo Retegui bakinanaga n'ubundi mu ikipe ya Atalanta ati birashoboka cyane kuri uyu munyanigeria wanga arashaka kuma ku mugane burekane mu makipe aremereye cyane, dore ko ikipe ya Inter ari interested cyane kuba yasinyira. Hanyuma Atletico Madrid ikomeje gusunika cyane ku gasore gakina mu ikipe ya Napoli kagicina gaca ku mane kitwa Giacomo Raspadori, bikanajyana n'undi musore ngo amaze iminsi bari gushyira amaso wa Juventus witwa Nico Gonzalez, atumwe muri abangaba araza kuza kuba asinyira ikipe ya Atletico Madrid. Byose birajyana n'umutoza mukuru w'ikipe ya Atletico Madrid Diego Simeone gushaka umukinnyi uza kuza kuba bafasha aciye ku mpande, dore ko n'ikipe ya Atletico yari yamaze gutanga offer ya miliyoni 30 z'amayero mu ikipe ya Napoli mu kureba ko babahereza aka gasore kagahanga cyane Raspadori cyane, ariko ngo na Gonzalez Nico Gonzalez ikipe ya Juve nayo ngo bari kumukurikiza amaso cyane. Birakurikira isohoka ry'abarimo Rodrigo de Paul wasinyiraga ikipe ya Inter Miami, ndetse na Angel Correa watandukana n'ikipe, ndetse na Thomas Lemar umwe mu bagabo barabanga cyane, ariko nawe waje kuba atandukana n'ikipe bishoka cyane ari buze kuba atandukana n'ikipe ya Atletico Madrid. Yewe bikajyana nuko ikipe ya Atletico Madrid nyuma yisinyishije Alex Baena ngo ntago banyuzwe cyane n'uyu muvandimwe, ati rero bari buze kuza kuba bashaka umwe muri aba basore babiri nkomoje, kuko nabo bari bakandiye kuri Ademola Lookman, ariko uyu munyanigeria yarabanga aravuga ati Atletico Madrid ntago ntayizamo icyo gipera mu kina wa PC sawa yo kuri Atletico Madrid iri gusunika kuri aba basore babiri Giacomo Raspadori wa Napoli ndetse na Nico Gonzalez w'ikipe ya Juventus. Haki umusore wa Juve Nico Gonzalez biragoye kwa mukura n'akazi. Hanyuma ikipe ya Atletico Madrid ikomeje no gushyira amaso cyane ku zindi mano zirimo agasore kipe ya Stuttgart kitwa Enzo Milota, ariko gakina hagati mu kibuga. Rero uyu mugabo Diego Simeone ari gushaka kubaka ikipe. Hanyuma aka gasore twagiye tukagarukaho cyane ni Walter Made kakataka kakinaga mu kipe ya Stuttgart mu minsi itambutse. Rero ikipe ya Bayern Munchen yarakomanze, ariko ikipe ya Stuttgart iravuga ati nta gito dufite cyo kumugurisha, ati ntabwo turi butandukane nawe, ariko agasore biri kuvuga ko kari muri mudumbi karakaye kari kwinginga cyane ikipe ya Stuttgart kugira ngo ibe yakarekura ka joining aba bashampiyona bo mu Budage, ndavuga Bundesliga. Ikipe ya Bayern Munchen kuba kajya kureba ko kakigira byinshi kuri Mzee Harry Kane afite imyaka 23 umusore Walter Made mu ikipe y'igihugu y'Abadage yatangiye no gutekerezwa, dore ko umutoza w'ikipe y'igihugu y'Abadage mu minsi itambutse Julian Griezmann yari yanatangiye kumugira icyizere amuhereza imikino hafi itambutse yose ni muyikenye yakishaza barimo ba Niklas Füllkrug. Rero kuri uyu musore ngari kwinginga cyane Stuttgart kugira ngo arebe ko yatandukana na yari na Tottenham Hotspur. Ibiganiro bigikomeje kuri Joao Palhinha bari gushaka uburyo bamusinyisha mukura muri Bayern Munchen, kuko umutoza ngo Thomas Frank aramushaka akamugira signing ye ya kane nyuma yahasinyishije abavandimwe uyu munyagana cyane w'umuhanga cyane kabisa wavuga mu ikipe ya West Ham United. Aterera ashaka ko n'uyu muvandimwe wa Palhinha yahita mu joininga akaza akaba signing ya kane. Uyu mugabo yabasinyishije akaba ari Thomas Frank, ubwo yaza abakurikiye barimo Mohamed Kudus, Matis Terdire yagirwaga permanent ava muri Bayern Munchen, ndetse n'umu Japani Kota Takai winjiye Premier League nawe bazamwumva cyane kabisa. Ngibyo rero RC Sports Home of European Sports News Only ngerageje kubinyuramo izo diri zari kuzamuka amasaha nk'aya ngaya. Ubwo nkomeje nkwifuriza rero kugira umunsi mwiza, akazi keza nimba amaze kukageramo nawe utarakageramo komeza ushyiremo imbaraga niba kwe ugereyo kare cyane. Ubwo nawe bitaracamo komeza wizere, ariko nagure connection cyane birashoboka. Ubwo ibindi Imana ikomeze ibaturindire cyane. Ubwo nako ngushimira wowe warasubscribinze yana ni ikintu kiremereye cyane wo gushimirwa. Ciao.